basira mapungo vapano Auckland Park Johannesburg 3 mapungo ma running ashino chipinga kea Bafana make South Africa proud Malibongwe Amandla awetu Mirade paramende batamela mashudu timu ya bafana We are still standing at the 12 in terms of the fatalities. Commissioner wa mapolisa vunduni la Gauteng Lieutenant General Botomi Mtombeni bari bothuntshaho babulaha batho ba 12 buponi ha Cleveland Johannesburg batsini na ufarwa. I don't remember what we were talking about or what transaction we were talking about. Muhurani wa mapolisa bandanga bwende Gauteng bo Samuel Mashaba bonetshedza butanzi ka commission ya Matlanga. For us as a team, we know what is expected of us and we know how much we prepared for this game and for this tournament. Kazwa mitambo rabelesa mutambo wa mvula tshinga ka mitambo ya chiphuga cha lifasi cha FIFA une bafana balibana na Mexico. Ndi madekwana ribatsela mafungo pano ka SABC2, SABC Plus na Khalehaye kharibe rothe. Musitimu ya rushaka ya bora ya bafana ichikurugisera mutambo wa uvura wa chiphuga cha lifasi cha FIFA na shango la Mexico madekwana na musi maora politiki paramendeni obechela thungo phambano dzao une othe akhotikedza timu iyi ya rushaka ubva kha khwelelo dza uri bafana batambe nga udihudza na mafurufuru othe uya kha uri badisa dakalo khalino shango khathina jango la Africa aba mirado ya paramende bakhotikedza bafana uri badalusa dzina la lino shango mitamboni iyi mihurwanesa ya lifasi. Give your best for the badge, for your teammates, and for the people of South Africa. Regardless of the outcomes, we are proud of the manner in which you have represented our country. Continue to fly South African flag high. Our message today is to Bafana, good luck, play your heart out and fight for us. Bafana, you will make us proud. Play with pride, passion, and conviction. Bring back the World Cup on behalf of the African continent. Halala, Bafana, halala. To the players, the coaching staff, and support personnel, we wish you every success as you fly the South African flag high among the nations of the world. Know that the entire country stands behind you from every corner of South Africa. We are united in support. Go out there, make us proud and bring glory to the nation. We here as Action Nation, I speak for all of my caucus members here in Parliament. We are excited and we say, Ndizani Bafana, good luck, we love you, we are behind you, we support you. Boys, the entire nation is behind you. Give it your all. Showcase your talent, your determination and resilience that defines South Africa and make us proud. Please know that millions of South Africans stand behind you, believe in you, and support you wholeheartedly. Go out there, give it your all, play with pride, and carry our flag high. South Africans are waiting and watching excitedly and anxiously with the slogan, Bafana. All the very best to Bafana. Make South Africa proud. Malibongwe, Amandla, awetu. Commissioner wa mapolisa vunduni la Gauteng Lieutenant General Botomi Mtombeni bari ufariwa bathu bane bakuwesha milandu ya mabrayo abathu ba 12 kathina uhubadza bangu ba 15 mishashane ya jumpers informal settlement buponi ha Cleveland mbamuroba utsini bari bakulonda butala habaumbulelwa abo. With the horrific incident in Cleveland, we are still standing at the 12 in terms of the fatalities. People who have been admitted in a hospital in terms of the verifications, we're having 15 for now. The investigation
we have since been in a position to can at least interact with the victims. We managed to obtain at least 10 of their statements. We fortunately at least source information of one of the people who have provided us with the information since yesterday. We have worked tirelessly in terms of the team, the tracker team, the crime intelligence, as well as the crime scene management, of which we were unable to have a breakthrough, but we believe that we will be in a position to can have a breakthrough as time goes on. We need to deviate some funds for us to install the solar high mast here, which will then have cameras so that we are able to assist the police with the monitoring of this area for us to check the movement of the people here, but also to deal with issues of crime that are occurring within these informal settlements. Muhulwane wa mapolisa babwendi vundoni la Gauteng bo Samuel Mashaba bobudza komishini ya tsedzuluso ya Matlanga ora mabindu bo Tumelonku bo sudzulusela masheleni kha account ya mabindu ye baba bachichimbidza ine zwa zwino yo novaliwa bo Mashaba bo tanziela uri bo dzia masheleni ayo sa thuso ya masheleni fedzi bari abachaumbula uri bo ba bachikushumisa masheleni ayo mini zwa budibudi nga murawa mbadelo musi bachikobudziseswa bo Mashaba bo tendori zwingaite masheleni ayo oba asiya bobe bothe heba bachikoteya ukobekanyiwa na bamwe. How many times were you somewhere where you needed money to be sent immediately by TUMZA to you into your business bank account? How many times did that happen in 2019? Not many times. Yes. Okay. Yeah. So, and then if you go to page 86, it says it cleared at 2 p.m. Thanks again, we'll call after or give update. So something is happening, and it's all on the 1st of April. What bind were you in that he saved your life by paying money into that account? I don't remember what we were talking about or what transaction we were talking about here. But I can see and confirm because that's my account number. And now it says it has reflected. Can I know? Oh, Chief, carry on. Sorry. And I know this account is closed long time. What is undeniable is you are getting money from Gu for whatever purpose, but that whatever reason he was paying for, it was to pass it on. Or you were going to pay other people that required proof of payment, that were putting you under pressure. You accept that's what this demonstrates? According to this, I accept. Yes, thank you. Matina haba singwe batuchela kule riabuya hosikale rachivera panda. Rekodo wapu batanganedza pano ka SABC2, SABC Plus na Kalehaye karvere panda. Barili batekisi nge ekuruleni bari ulenga hauvusurudzwa hamangwaro atendero aurira zvikho batitisa kama bindu abo na mutsiko wa masheleni barili batekisi ubva kadzangano la tekisi la Greater Germiston botangana na MEC wa Dzibada na Bwendi vunduni la Gauteng bokidiboni Diale Hlabela dzimwe dzambirero dzabo dzikatela ulenga mangwaro atendero maitele aba ofisiri bamulayo na khedu dza mushumo dzine dza kwamandowe chumo ya dzitekisi upfa njinga ilipungo ramapungo SABC uchiro mukhashwa orudzanyela mubigo utebelaho Rodi wanga manda Jennifer na batari ngewa ya ndizone na msini kwa dakawune ndipano Germiston hera da office ne krone zabo radzitekisi apandune
MEC wa vhuendi na dzibada Vho Kitivhoni Dialetlhabela vha vhidza mutangano na vhoradzithekhisi uri ḓani ri fare mutangano ri pfha uri zwilo zwa vheo ndi zwifhio. Matsino pfha manzhi malugana na iḽi fhungo ḽa ṋamusi ndi khou ḓo fara nyambedzano na muṅwe wa vhoradzithekhisi vhane vha vha Vho Mme Mashonelo Lilian Raudisa ndi muṅwe wa vhoradzithekhisi fhano vunḓuni ḽa Gauteng vhane na vhone vho vhidziwa khono mutangano na MEC. Vho Raudisa ri khou vha ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenḓa muthu a nga tama u ḓivha tsho tou thoma u pfha uri zwilo ndi zwifhio hafha. Ri khou lilanga mafhungo a dzibambiri dza dzi business dzashu dzine dza vha permit. Ndi kale nga maanḓa ri khou apply ri sa wani tshithu. Ndi kale ri khou tsa ri tshi gonya u fana na nṋe a thi ḓivhi ndo ya lungana bodoni ṱhamusi na musi vha ḓo ri vhudza phindulo yori vha ḓo tou zwi itisa hani. Aya mabambiri a dzi permit ni si na u vhewe a khou ni kwama nga nḓila ḓe zwi khou thithisa bindu ḽa vhewe gai. Zwi khou swikisa bindu ḽashu kha u luza nga maanḓa ngori goloi i tshi dzhiga i tshi ḓa nga hafha i ya farwa ende u fara u i bvisa ndi tshelede. Matshelo ya vhuya yo bviswa nga iyo tshelede i ya dovha futhi vhege isathu fhela i ya vhuyelela ṱirongoni na yone futhi. Nṱha hezwo zwa dzi permit kana dzo bambiri dza u lugela u dzhena badani hu na fhungo ḽiṅwe khe ḽine nda khou tama vha tshi ḽi swaswaranya zwiṱuku ndi fhungo ḽa dzi khakhathi dza vhoradzithekhisi. Afha vha khou vhona nga ri MEC a amba zwifhio zwi ḓo thusa kana vha khou lavhelela zwifhio bva kha MEC. Na zwine nda khou lavhelela zwone kha dzi khakhathi dza vhoradzithekhisi ndi vhona unga ri kha ri ṱanganyisiwe sa vhathu vho no khou shuma iḽi bindu uri ri dzule fhasi ri ambe ri lugise hone ho khakheaho uri ri kone u pfana ngori mabulayo ono ḓalesa. Zwi amba zwori arali ra nga dzula fhasi ra shumisana ra amba ra pfana zwi amba uri u lovhe vhathu. Zwi amba zwo ndi mafhungo uri arali vha muvhuso kana hanevho vho MEC vho no khou ḓoḓa namusi vho ri ṱanganyisa zwi amba zwori nndwa i nga si tsha vha hone. Ro livhuwa nga maanḓa avho ndi muṅwe wa vhoradzithekhisi fhano vunḓuni ḽa Gauteng vhane vha khou amba uri u ḓa MEC fhano kha ino ofisi yavho zwi ḓo thusa nga maanḓa u tandulula thaidzo dzo vha livhaho sa vhoradzithekhisi. Ndi Vho Mme Mashonelo Lilian Raudisa nṋe ndi Vhutshilo Muhasho mafhungo a SABC Germiston. Ri khou livhuwa muvhigo uyo nga ramafhungo SABC Vhutshilo Muhasho musi ri khou bvela phanḓa vhathu vha maḓana vho dzhenelela mushumo wa u elelwa vhana vhavhili vhe vha lovha nga murahu ha u ḽa zwiḽiwa zwe zwa vha zwo sheliwa mulimo ngei Maḓabani nnḓa ha Louis Richard vunḓuni ḽa Limpopo. Okhethwa Thenjeni na mukomana wawe a konaho Siphugu vhapfi vho ḽiswa mulimo nga mme avho Vho Thelma Siphugu vhege yo fhelaho. Avha Vho Siphugu vha khou hweswa milandu mivhili ya mabulayo. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Musi ri khou lavhelesa dolara ndi 16 rand 52 cents, bondo ndi 22 rand 13 cents, euro ndi 19 rand 9 cents, pula ndi 1 rand 15 cents. Miko phala JSE inta. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,074, platinum ndi $1,675, oil songo kunakishaho ndi $92.90 nga fagi. Mexico na Africa Tshipembe a khou ḓo vhuisa zwa murahu musi a tshi ṱangana hafhu madekwana na musi mutamboni wa u vula wa tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA ngei Mexico City. Mashango aya mavhili o ṱangana nga ḽeneḽi ḓuvha miṅwaha ya 60 yo fhelaho mitamboni ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA ḓoroboni ya Johannesburg. Mitambo iyo yo vha ya u thoma ya tshiphuga tsha ḽifhasi tsha FIFA i tshi tambeliwa fhano Africa Tshipembe. Mutambo uyo wo fhela mashango aya mavhili a tshi khou lingana kha tshikoro tshithihi he mutambakati wa kale Siphiwe Tshabalala ava ene o vulaho zwikoro nga miniti wa vhufumi ṱhanu vari uri vha humisele murahu ri vhone mavhala a ngwe zwo bvelelaho mutamboni uyo. Zwa zwino kha vhari ri to vha humisela murahu nga indila. Chance here to break at pace. Modisa turning it through. It's on here now. The goalkeeper's beaten, and South Africa have their first goal.
Afrika Tshipembe ḽi ṱangana hafhu na Mexico madekwana ana musi kha mitambo ya FIFA. Izwi ndi nga murahu miṅwaha ya 16 musi mashango aya mavhili o ṱangana mutamboni wa u vula wa tshiphuga tsha ḽifhasi. Musi ri tshi khou lavhelesa ḽeneḽi fhungo na hanefha studio zashu ro no ḓivha na musaukanyi wa zwa mitambo ri tshi khou amba zwa zwino ri na Ravhutulu fano studio Bob Pretty Boy Arnold Ravhutulu ri tshi khou tori ri khou vha ṱanganedza kha musi vha nga tou ri ṱalutshedza uri ndi zwifhio zwine ra nga lavhelela kha mutambo wa madekwana na musi vhukati ha Mexico na timu ya Bafana Bafana. Ri khou lavhelela mutambo une wa ḓo konḓa vhukuma zwihulu musi ri tshi khou sedza ra wana uri Bafana Bafana nga nḓila ine yo tadzindugiselo ngayo yo ḓisa dzangalelo ḽihulwane vhukuma kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe. Mexico i tshi khou tamba hayani i ḓo ṱoḓa uri khamusi i kunde shango ḽa Afrika Tshipembe. Fhedziha ndi mutambo une wavha wa ndeme vhukuma musi ri tshi khou sedza uri dzhango ḽoṱhe ḽifhasi nga u angaredza vha ḓovha vho sedza hono mutambo. Vho Ravhutulu musi ri tshi khou lavhelesa kha musi kha vhatambi vhane vha vha hone kha mutambo wa madekwana a ṋamusi vha khou vhona vhatambi avho vha tshi ḓo zwikona. Vha ḓo zwikona ngauri arali sedza Ronwen William to amba usati matimu ri ḓo ḓivha a hone hangeni murahu musi Khuliso Mudau na Musiwana Mbekezeli Mbokazi vha hone fhala vhukati ri na Mukwena khamusi na Jaden Adams ngei phanḓa a polisi na Muremi vha tshi khou takuwa vha tshi khou bva kha dziphaphayi ndi vhatambi vhane vha vha vhone thikho ya thimu ya lushaka ya Afrika Tshipembe ri songo hangwa rile Mufukeng. Musi kha musi ri tshi khou lavhelesa nga nḓila ine timu ya Mexico ya tamba ngayo ra lavhelesa nga nḓila ine Bafana Bafana ya tamba ngayo vhone vha ito zwi lavhelesa vha khou vhona ungari zwi ḓo fhela nga nḓila ḓe. Ndi khou vhona ungari arali ro tamba nga nḓila ine ra khou tambisa ngayo u bva tshe Hugo Bruce vha swika zwo konḓa tshoṱhe ri nga ḓi dovha hafhu ra wana mutambo une wa fana na wa 11 dza June 2010 hune ra nga ḓi tamba malinga. Fhedziha thimu ya lushaka ya Afrika Tshipembe ngori I hope ya mthiko ine aba fhasi ya mthiko ndi thimu ya lushaka ya Mexico ingauri i ḓovha i tshi khou tamba i hayani ndi khou vhona ungari ri nga shuma nga nḓila ine ya vhuḓi. Ro lavhelesa mutevhe wa FIFA ra lavhelesa thimu ya Mexico ra lavhelesa thimu ya Bafana Bafana idzi thimu mbili dzi kule na kule ngori kha mutevhe wa FIFA Mexico i kha vhuima vhu-5 ngeno thimu ya Bafana Bafana i kha vhuima vhu-4 huna tshikhala tshilapfu hafha vhukati. Fhedziha ri tshi ḓa kha mafhungo a bola ya milenzhe tshiṅwe tshifhinga zwa mafhungo a uri dzi kule na kule kha mutevhe wa FIFA a zwi ambi tshine tsha ḓo amba tshihulwanesa ndi vhatambi vhukati ha mudavhi uri vho lugela u swika ngafhi ri tshi khou sedza mihumbulo yavho mugudisi na technical team yavho nga u angaredza vho dzudzanya vhatambi vhavho nga nḓila ine ya vha ifhio. Bola ya milenzhe ya kunguluwa tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga kha ḓi itea. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Ravhutulu musi kha musi ri tshi khou sedza ri khou ḓivhona zwo ri na tshifhinga ri khou ḓivha natsho arali ra nga ri tshi khou sedza thimu ya Mexico zwine ra khou vhona ungari i ḓo tambisa zwone ra sedza thimu ya Bafana Bafana yone ri khou vhona ungari i ḓo fhira kha musi uya kha tshigwada i ḓo kona u fhenya hafhanoni. Ya ndi khou vhona ungari nga pfhukela phanḓa kha mitambo ya u bvisana yo bva hafha kha dzi group stages zwihuluhulu musi ri tshi khou sedza uri shango ḽine ḽa vha ḽa Mexico lwa 10 vha tshi khou tamba kha mitambo ya World Cup vha fhedzisela vho ya na kha dzi quarter final. Afrika Tshipembe ndi khou ḓa lwa vhuṋa zwino arali ri vhuya ra pfuka kha dzi group stages ndi honoyu ndi ene ya 2026 ine ra khou lavhelela uri khonadzeo dzi hone dza uri ri nga pfukela kha dzi group stages zwihulu ro sedza uri shango ḽa Czech Republic ro sedza South Korea vhaṅwe vha mashango ane ra khou tamba nawo ndi mashango ane ra nga kona u wa kunda. Thaidzo khulwane ndi uri ri pfuke hafha kha mutambo wa ṋamusi nga madekwana vhukati ha Mexico ra tou tamba u lingana na Mexico ra wana point nthihi ndi khou vhona ungari kha Czech Republic na kha South Korea ra wana gundo ḽithihi ri nga kona u fhirela phanḓa ngauri hu khou ḓo vha na mashango a malo ane a ḓo ya kha last 32 zwi tshi khou bva kha uri vho bva kha vhuimo vhune ha vha vhuraru ha khwinesa ndi musi arali zwi ḓo vha zwo bala uri ri bve kha vhuimo vhune ha vha vhuvhili khonadzeo dzi hone dzo ri ri ye kha dzi group stages. Ri khou livhuwa nga maanḓa Vho Ravhutulu matsiko avhanoni ndi musaukanyi wa zwa mitambo Vho Arnold Pretty Boy Ravhutulu musi ri khou bvela phanḓa vhaṅwe vhatikedzi vha bola vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha na fulufhelo uri thimu ya bola ya lushaka ya Bafana Bafana i ḓo kunda mutamboni wayo wa u vula wa tshiphuga tsha ḽifhasi madekwana ano. Bafana Bafana vha khou ḓo ombana na shango ḽa Mexico luvhanḓeni lwa Mexico City. Ndi khou vhona game ya Bafana Bafana i tshi ḓo vha game ine ya ḓo takadza nga maanḓa vhatukana vha na vhuḓiimiseli ya uri vha ngo wina game ya Mexico u fana musi muthu nga mutambi o no nga Tshabalala o vhafha advice uri thimu ri khou tamba mitambo yeleya so u ḓea vhuḓiimiseli ya thimu yoṱhe yo fhelela. Ndi tshi sedza mutambo uyu between Mexico na Bafana Bafana ndi khou vhona South Africa nga ri nga fhira kha one kha gumba ndo sedza mini ndo sedza uri vhukati ha mutavhi u nga sedza u thoma hafhaḽa murahu
ri tshi khou amba nga vho Akhoni, ri tshi khou amba nga vho Mpokazi, TLB wa sedza Mudau, wa sedza Mudiba, wa kona u vhona rafhala murahu a thi vhoni ungari ungavha na problem a tshikoro, a thi vhoni ungari Mexico ingari kora. Nga nḓila ine nda vhonisa ngayo ndo sedza ngayo ndi khou vhona uri u khou koriwa goal nthihi after tshi half time ya chaya nga nḓila ine nda vhona statistics ngatsho ngori I ya nṱha na fhasi a u khou tou sumbedza zwavhuḓi ngori zwi khou farana I nga si ḓo vha simple tshigoli ndi khou tou vhona I khou tou vha tshigoli nthihi fhedzi. Musi ri kha ḓivha kha ḽeneḽi fhungo ḽa Bafana na thimu ya Mexico kha ri lavhelese zwi tevhelaho. Musi vhunzhi ha vhathu vha tshi khou takalela uri Bafana kha muṱaṱisano wa ḽifhasi, mugudisi Vho Hugo Broos vha na muḽoro uri Bafana I ḓo swika kule kha muṱaṱisano uyu. Zwo ralo shango ḽa Mexico ḽi ḓo vha ḽi na thikhedzo khulwane vhukuma nahone Vho Hugo Broos vha khou lavhelela uri Bafana I ḓo kunda. Already when you see what happens the last 3 months and all the games they played, so they are first of all well prepared. Secondly, they have very good players in the team, players who can decide a match, so that's also very important. And they play at home, so they play in a stadium of 85,000 people, 85,000 supporters. Nobody will be against Mexico tomorrow. Mukwena o tamba kha muṱaṱisano wa vhanga miṅwaha 2 kha muṱaṱisano wa ḽifhasi wa dzi Olimpiki hune uri o lindela zwiṅwe na zwiṅwe. Like I said, even the probability is saying we have 7% of going to the next round or even winning the game tomorrow. So we don't have pressure. The pressure is on Mexico as the host. So for us as a team, we know what is expected of us. Mugudisi Vho Hugo Broos vha vhulufhedzisa vhadzulapo vha Afrika Tshipembe uri Bafana vha ḓo kona u swikelela ndavhelelo dzo teaho. 5 years ago, Bafana was nothing. We played for empty stadiums. So now at the end, the stadiums were full, and more, month after month, the enthusiasm of the people increased. Mutambo uyu wa ṋamusi u ḓo takutshedza nga awara 9 nahone u ḓo hashwa thwi kha SABC 3. Matina ndangadeni wa Mudau uko tevhela na mutsho ubva kha nne na tshigwada tsha mafhungo a Tshivenḓa riri halala Bafana halala madekwana avhuḓi matekwana kha ri mbo ḓi lavhelesa nyimelo ya mutsho ya matekwana a ṋamusi. Vhavhigi vha mutsho vhe matekwana ṋamusi khou vhonela lubondo lwa murotokolo lula lu tshi khou swenda lu khou ḓela ngeno shangoni khou dovha hafhu ra vhona na mimuya ine khou vhudzula nga vhuhali kha ḽoṱhe ḽa Afrika Tshipembe. Kha ri mbo ḓi lavhelesa uri matshelo hone ḽi ḓo tsha ḽo ima nga tshivhumbe yoṱhe. Nyimelo ya mutsho ya matshelo khou dovha hafhu ya sumba aiwa lu ya lubondo lwa murotokolo lula lu no swenda lu khou ḓela ngeno tipendela shango ya vhubvaḓuvha khou dovha hafhu ra vhona mashotha sikati ana khou lavhelwa nga kha ḓi phelaphela tsina musi tshela nga ngomu shangoni aiwa a huna mvula ine ya khou vhigwa. Ndi ngazwo ri tshi khou vha tsivhudza uri madekwana a ṋamusi kha vha lavhelele mimuya ine ḓo tshi khou vhudzula nga vhuhali hafhu. Kha ri mbo ḓi ḽi mona ri lavhelese dzi temperature dza madekwana a ṋamusi musi tshi lavhelesa madekwana a ṋamusi khathihi na matshelo hafhu ri dovha hafhu ra vhona iḽa mimuya kha iḽa yo ḓi ṋea maanḓa. Fhedziha dzi temperature dza madekwana a ṋamusi fhano vunḓuni ḽa Gauteng dzi khou vhonala dzi dzavhuḓi vhukuma ḓoroboni ya Pretoria a tsena ngeno Johannesburg. Brakpan nahone ri khou vhona mutsho wavhuḓi wa phepho fhaḽa u tshi khou vhigwa dzi temperature ndi dzavhuḓi Vereeniging a tsini hafhaḽa Carletonville. Musi ri tshi tsa hayani vunḓuni ḽashu ḽa Limpopo nduri ra khou vhona hone aiwa mutsho wa phepho u tshi khou vhigwa fhaḽa Thohoyandou ri sa hangwi na fhaḽa Giyani Tzaneen dzi temperature dza gonya dza swika fhaḽa kha 26 a tsini na Polokwane na fhaḽa Lephalale nahone ri khou vhona phepho madekwana a ṋamusi ri sa hangwi Thabazimbi a tsini na fhaḽa ḓoroboni ya Bakersford. Musi ri tshi ya fhaḽa vunḓuni ḽa Mpumalanga nahone ri khou vhona mutsho wa vhuria u tshi khou vhigwa fhaḽa Caroline a tsini na fhaḽa Mkhondo hone aiwa dzi temperature dza gonya dza swika fhaḽa kha 21. Kha ri mbo ḓi ya naḽo ri lavhelesa fhaḽa KwaZulu Natal he ra vhona hone na mimuya ine ya khou vhudzula nga vhuhali. Fhedziha musi ro lavhelesa ndi dzi temperature dzavhuḓi fhedziha ndi dza phepho vhukuma
pala drobuna Pietermaritzburg atina pala Mnambiti Vryheid wona aiwa tsi konya tsa swika pala ka 26 Phepo yo ambarela lothe la Eastern Cape Macholo Chicha kana na madeko na Namusi pala Malitswai na pala Mthata mutsiri rabasa pala Makhanda na hona pala Conse na hona aiwa rikobona nyimena ka pitch kubigwa madeko na Namusi kathina Machero Western Cape wona rikobona aiwa muchwa Phepo kubigwa madeko na ano pala Glen William atina pala Langsburg Beaufort West na hona aiwa uko rotora bukuma madeko na ano Mosel Bihona aiwa tsi konya temperature tsa swika pala ka 17 Machelo Chicha kutoba hapura wona nyimero ya Phepo pala Debora Kapra tsa Uppington na pala Calvinia Sutherland wona uko rotora bukuma madeko na Namusi pezi hakimbali tsi konya tsi temperature tsa swika pala ka 21 Karabo dia Free State wona na rikobona aiwa Phepo ambrela pala Fixback atina pala Welcome Bloemfontein na hona aiwa rikobona mucho Phepo kubikwa hapo madeko na Namusi mutsiro sa pala Northwest na hona rikobona Phepo ambrela pala Mahikeng atina pala Tosca risa hangwi na pala Vryburg helino ndi komba kavi madeko na bote